Ebusia for I mwan kasa mo hwe senia mo ko hwe ki zomba sa no. Etemo sen. On say na yasesem kra. Enne de ye de mo come all levels kra. Ki zomba asa no. Se wo hu asa, witimi ko Friday. So Fridays live band. Adu na se wo so dofo ni mu. Ese mu twa mo ho na mo ko ne bokoboko. Mo ko ba. Ha. Senye de Nayas adult shoes and I'll be nya san yema we nyina e de he e bi ni ho be bi ni ho no mo sa ebusia afa yanka sanka enna yeti agoro no yeti ba be hyehyɛ so e ya semu ene ye topic no a ye ba be discuss ye ba be bobo ho no ya to ni din insolence ai oba wo muade ana be ma wo muade ye bof ana wakohie nipa bia wono de wose wo muade wono wose wo mu nipa bia e wasase we so na wonim na aka no obeti watem he de obeye ni bia wo de be mema nadako wakwa namudwom na wakwa di wo bia wonim na atem na wo di nipa na atem wie ya ha within seconds no ene nipa no e born dam na ye born dam wie ye no ha ene nipa no kire ne say atemdie no wo de kɔ ba bia ana no ya no wo de kɔ bia so enye obia na yedi natem eti ansa na wo ho beto wo no se wasan ba no ma no agye se ene wo da e wo edwam na wo di matem wo no agye se ene wo da e wo ho no ansa wo obe ya wo kodi wo bi atem nso wo so wo kunu na yedi ade we kese we ya to so na ho beto a agye se yedi ye ne wo da e wo bedwam ansa e ye wo a wo hweme ya kade na abeye wiase esono bia ne honhom a etsini mu iti wo a wo hweme me tu fusa de bia wo ye bia just be careful me kama ema ene mema ene awarefo ne mpanafo nyina eti ene no me nsa aka na ne kria flimsy baby ni di no de edene ene de mabo hey na ne kria flimsy baby ana me boa ane ho fe oye mi superstar mumpo me se wo mo ne current latest superstars e wo the whole Ghana e di abrutre baby yawo ene mi nsa kan any lady more ono no me dwane kakra kire se okomo na oje niema na no nko ade akohye ne dem e we die jame wa wo call landing by wa ma me hwe okomo so na anya niema no so no wa die jame adan na flimsy baby dia wono so wonim na anu ya wenya Italy ba akopeko yokodi 2 weeks pe no oba atompa bwe ye shemi na dia bremi ade na hesa wentimi ato awuzia ye ko mo hona ye ne o makwa din komo na nekia flimsy baby ede ma bodin no na wanim na hesa akura foforo ya woni tron so woni se wo mu adefo o manyina ho ofe in fact mo bro me so but ye won say ma me wo akora na aba be furu no say yentimi sin wo mommy where dia bro me so edition me maka jam that opo ba ware na 2020 ya December ya ye di korua 2021 ye me catch no opo ba ne na twempna opo ba ware no opo ba ne na chispede na se nya me na ya me superstars de be there forget it no bakawaya e o baby ya ariazi ai odo you yes mommy na Italy to say boko hey ekoyima o papa say the asem family here visa oh dabi entimi masa entimi nza kokko moti hu mbopo ana ya me show kala na e kama yes we da na ba enye easy hey it is show yet we tratikita ba mamba kra mayare oh nya me shira wate ye and lady mama London burger Adeo bako die see the project you have sako oh enche ware azia emzia enne ye bedin komo ye fa ye nkomo didi no enhye som enne ye topic a ya to ni din
aye ba be bobo na de wo hwe wafa bibi om ye de bi aya desua de ama youth ni obi bia ma ne meme nyina ya to ne di insolence oba wodidi atem ana be ma wodidi atem ana se ni pampo a won de wode ato no ho so na no oya wonya aka no obedi watem awarefo ma ne mema mpratwefo mu nyina obi wo no ma woni ni kunu tie onfa na nya hwe woni ne boy tie onfa na nya hwe sori atem die de anya atem didie kura no odi na te obi so ho no ma ye de adua no ewo ni mu etu wo ka no obedi watem na wei ena abaywe call market no ko hia papa bi papa no kura no ni di agro abaywe di na tem wodi na tem ankasa afi papa ne sasa me na wodi mate odi na tem wanka hwu odane ne ho a ena wo ba ne dam wo bo ne dam e wo ho no mo a owie no ka kire ne se ansa na wo ho beto age se me na wodi mate mo no me ne ada e wo dwanim betwanim ansa na wo ho ato wasamba back to normal na next time odi aya disuade ebusua ensem we ya ye kan emu duye ade bia ye no de na yas adult show no ye wo so no e ya disuade ye kan esi e ya de esi ye de bi chiro na de bi atu hofo wo de bi atu mafo wo de bi atu obi so wenti bi anhwe no wo de bi atu no fo ebusua eti se kokoba saa ha I start one and they create also a dear and abe. Semini obana. Me semini ne bedana me wato me. Bone ne beda as in how say. So se me didi na tem. Aha. Nti wo de wo gitum sa wo de atem didi no. Your favorite and answer the. No be amitimi kata me ni ye obi de. De na me ntimi nye bi. Se me mu ade na se me nam wona me obeka me na me ye nko a. Na chese se matimi didi watem otima mabodam de a. Ayese mitimi no da na misaje ma yare santi me meye. Na wo wi a wo san kodi obi foforo atem na se wo de no etu hofo. Se wo kame a. Wo kame de a me ntimi fa nche. On se obi wo ho a like ohu a the way obesi aye no oso already a ayese wo de ma no ye onkofo bi wo ho a wo jeja homa like omdo oni mbeye form. What did they make an say? And say, so suit me a day. What money won level say, hey, Papa, how would deserve, how would deserve. Intimate trow she and bami shame. Timid the obami shame, there's a man whom 11 and yet the atom. As me put two right. The person who say, wono, won't me from any mayor from now on. Ebi I was a papa no need to go by what ye be or can because our worry need to send me. Now what she am or market, then I'll become a mammy boofu. Ebi a while grow be on it, a bayana and nini, ye make us say, I was only baby and quas also. Into all the bama. I saw come out Sadia oye and into all the manner, or you're right. Tis what bonnet that my saw oye. That's also so papa now would say, me more dear na, one mamma bought them, that's a wow, and the predominance also me better than I want to me. So, bow worry fool. Now you see a new better big trim. Oh, mobile. Some sana. What to waba back to normal. At him, dear Craby, or Codidino. Confirm too, for from Boko complain. Where they were boredom, son, what that will bedroom the padomo. Ah, Nayas so be boredom and the oya who had them into my bottom no be that same to me and one. Nature and Sunny Emma winning and one fan too hopeful. Nasta was our call and a dear she was Uncle Dini, but nothing. Send be a day or 1 year back kind. Emma me boof and I make us a my bottom man. And to say I say my yard dear not 30 minutes into me near me into my brother banana me and one I made to us. Lady Mo. Yes. And some man and a flames baby. Okay. What in the Adrian and the Adrian? Pretty flames they coming in Adrian. Okay. A dainty. A deep one can such a concono crazy swam my yati as I say. Akola di una anyway Jenny. Now on Kwal was as so. It's dainty, then Kwana papa penimu. So your basso ye bema, however, or beketia unkwa akolat sew, ut bedjem, ut me did dinner tem, and my corner to the stance of Becca so board them. And ya de papa, in true work as a crutch, a theatre concon, and ya de pa, I was a baba what so not to say what ba wife for a bill shakawa. That's what could be no be opinion casem cretia, what me did dinner tem. A wo bedjem marketplace. Oh, enya de papa da. Says ya wabo damu
woni be ma so na eti o be ma ne say even kra be ma ne mpo e koba ne say be ma ne kra be gie tuma be ma no fi ebusuem inti na ebusuafo nso wo de anim guase ama wo bebi a wo fe ebusuafo ama be ma no so aware ne so ebi aka na ka na ebusuafo oba warefo a wo hye kawa ya bo odam eno anso anso hwa ye san so be faw onipa na odidi na temu papa ko na de ko ade ye no no ane ko tsan be hye otwema wo bedwem tenye no guase ne no me no afra ma ntu wie no wayi o kawa na to hwa na se wo wie no asan ko huku ana wo wie na onipa na oye no ne wada obedwem ne na ato aso aware okay but ye won kofo bi so ho no ma omo de nature no omo ayo mo adwene so omo muwa de wo mu nsuro hye wo mu mfere hye de beto omo bia no omo penesa etu wono no wosese papa ne bone dam na se wosan wokaso one ne beda obedwem na ne ho beto na ade akye na obi san agege na wo be san di na tem ende na papa ne dam na wabo na ose one ne beda ende se wasi ne bu no ombu ade na ni nso ade ende anka monye no mbodam se ende matutu menyan wi mimbu ade ntina anka wonfa bodam ne nam sa ba de ntina na wo se ende obe na ne nada nti se weni wo ade a wo limit den esanse wo abusua nti wa bo me dama yen se wo sam yare na me wo to me na me ye dey me kohwe magusua na o ka bibi se abaya wo mbu ade panye se panye se wo so ne akola be di agora wo kotodwa anim na be waawai nti wo panyi no se wo ambu wo first place na wo watimi abegina me akola anim na bia wo be ye mbibia ma na ye me ya na me so me bie maka me feelings a che wo no won se ye Africa ha me fa se Ghana ha no wonim se akora bia asem nya de bia mpanifo no ma asem eye de efri se de ato etirim se akora beto panyi ye se ye fe ne se ye beto aye abawe abatwe inside na 20 say ade bi e bi kra say obi ye obibi na opese wo express wo a yeso umbu ade what you say limit obi nka say openi dodo na mpeni foto mi ya de yesi akola kwase ono na obenyi be peni kwase ya openi betumi afomo but as akola de wo son wo limit obetumi wo limit a obe express wo ama obi janjukro be say papa ya nya niye ba akola no so aye de be hu kasa but openi na nya niye no che say wo akola on kasa ndi peni na temam ye hu say akola o say akola kwase ya na be nya peni kwase ya enti akola kwase na wo nya be peni kwase na kwase na no tie okay ba na me bi so as Bible said the wo na any wajeni na yankopon enkwa no de ama no enware wasase so etu su se wo de wo ne wo mu nature ne se wo de obi a obedi natem ukunu obedi natem boyfriend obedi natem ma obedi natem obi a obedi natem eti no su se wo nkwa tintin bi wasase se wo kan o se Bible si mi ndi meja ne me nani papa no ye meja onye meja okay onye me na okay woni me wa shia meja ne wo na ne se we free ne nantem ko apie obi a owo stage a o papa wo na mama wo as far as we nya se nkwan enya se nipa no baby a wo free baba me di matamo enya peni krampo akola krampo a wo so mfa buo ma no enye bale de mommy bi se wa se ohun pani bi a wo mu no hoda se akola ate ni baby ni won kan no na pani no kwaye na adwene se akola na no ya anasa akola no obia de ato no se we de onye nti wo be try se wo be chiche no it's na wo se wonye careful na won hwe wo ka se ye wo hu se wonyo it wo be so wa hwe obe so wo hwe even cra be for camp nkrampo no law wo ho no mo obi de wasem koma be for menya be for nso minim mate na atesem dan na me kenya se me be for na se me metu e se won kan me se me kan sorry me yakra na me kan open na adi matema meti what na me hwe se abefo krampo no ukwa mo camp na de obi koma no so nse ne mana enye so fiti no ayo odane ne hu bibi be so nipa ne hwe na se nipa na ampa na chese ne ye kan na ampa no wo ye no de ayew nti pani ne ehu se wa kulo bi abodi wonye nti obeheda aba be so ampa so obe so hwe wa no rere we twa bo na manu ehu se yes nti na wa ye wo sa nti onu so won huhum bi a so de be ye wa ma wa se wa brabo ye won kofo bi wo ho a omuhu pe na unya me kra dom na we kra obo odam no kun so ye onkofo bi wo ho the moment na ni be hye so no e bia na wo star bi ekra na wo favor bi ohun wo na especially abaifo no onya hu wa na opeso obeso ohwe na me ka se mi so de bia me ka me si mi nya Yesu because Bible crazy bone bata ye ho enti bone bata me hu ya na so obeso me yare na me to bone mu normal enti sa wa bo me da na wonim se nsohwe wo ho na wonim se sa nsohwe no betimi de wa concentration bi mu a wawie ya no no adenti na sa nipa ni di watem na wonjai mane nko
na wonim se wiase na enso wo ho na wo mane nko na wo de wo se da bi so wo be kan no ko ade wo be na ma me wiase wo no wano eya wano awo na what because obi wo ho ya de se wo tenetena nti me tenetena me pese so no won fere penifo ni bi ho mo ya ade a se wo tenetena na warefo ni bi wa se wo tuwe se wo ni ukunkura na ho na se wo kunu mu ade se wo tenetena se me tenena because who nim o left and right ade ntina me ntina sesi Nayas me fa ne se me pie na me na ma na me share bia be me bi approach me no o say o bia ma me se na me se o me pew no o sha se odidi matawa odidi matama me one point so be hear me entu odidi watam uja no past to be do echa be real them what you say ade na o pe wo me ho ade na wo pe wo ho so be ti ya ye nimguase ne se wona wo pe se wona o da wo bedwam ansa na ho ato mame na se obi be bo wo dam wo be di obi atem no wo bo wo dam na wa sell no wa ka tro se mame ne wo na e wo mpoa no ana se e bedwam ana se bia ye ntwa moja kora ngu so na wa san back to normal. Do you think say it's easy? Some about them dey minim hwio minim dey ekoso onim na ekoso bodamfo do ina nkrofo video we so tete wa bodamfo timi tete ya nkrofo be video bodam tete de be kire o bodamfo timi sagata na wo hye no o kawa na wo hye ne be ma no nti no sa be ma na wawan ne ya infa na de ne fa be ma ne busuafo de na fine se sia okay fine because a man bia no ya to the stand say wotimi de ni ku atama wa yeso aye ni ku aduro so aye ni ku jimi o say wotimi de na atama no timi die de omohwe atem emfa no ho ne maame ne papa won fa nkora se wo ye ni nua wo bedi watem owi a na te se na wo ni bia obebre so ho no ma wo ye wi o pese wo ye wi a na te ne ni so na kom na te ko ebi so timi ye na omanuo mo eya akom na Nayas on say akoma we no akoma na ekura ye no obi ane na akoma obi wo wa every seconds bia ne bufu obi wo ba every seconds bia na obi wo so wo ye na de a like odwen wo kwa chi ansa na wa de wa react by me obi a obetime didi ne kura tempa de e won ye be ma ne ka cho se me ma ne bi so na oya pa be ma bi wo ho a ade e wo ho no ono ko otimi ka kire enti se wa ka kire wo so ade na de ne wo no nka kire na wo di sie no wo hwe na se ni ne ho na se wo hwe na wo na busua ma na wa ka na busua ne de na ahye no ti next time on ka biem ti a wo mu deserve bi mu deserve pa obi wo wa na abusua ni nyina be ma na abusua ni nyina hu se wo ba we de wo mu wade ba be ma no so sa ba na na wo pe unsusu se ye dru bi da bi nya dru because enya dru na nya bibi pa na wo de ye sa nipa na nya bibi na ye dua wo mu a enwu ade honhom no entimi ntina wo mu afa wo nkwa wiye ense wo ne ma enye dru na mde me be ma no efri se opon se me mu ade ni nyina me won nuoma bi a me yema na nige okay enche se obi mbu ade na che se oni quality bi a wono hu okay ayensamfo na won pe okay what you say ono so ne weak side no be ma one nete what you say that sorry it is say weak side no na wase obua ye na ye nisim ni dodom ha orenam ne hwewa odi ni na ye no hawa e dog kro de montumi bu ni yali na wadwure gu abontu obi wo mo de amobi ehu montuma gufi no ba woro abonte aka because wakoma aba wogu nanim ase ewie owie na wakoma adwojo wa wase na se wo ye no na wawie na watu a different okay bi ye de wase kan so obedem ebi wo mema ne se kan wo obedem bi fa de bono sa na mema ne bi so ye eya akoma o because na nekua wo sa su ni bi wo mu ana media sa su ni de enhede ni mu ba me de me bufu de enye na chese kakra wo ho ende oku ehu ama ende fancy kakra wo bufu bia wo se na wo kan sike obi di kwase asema wo di na ende wo kwase me ndia atemba me pesisie me ma eba me ankasa ma brabo mu dia me personal life dia me pesisie onu kra oni me pesisie okay esisie dia oni because oni no wo baby anto oni de oni me betna ya me hu lifestyle enforce bamboni ni besusu me pesisie me dia ne ese no correct what you say when say in general personal madam fu bia me no enyi bom abrantia no obo mu fie ni nanfo wo mu fie o no ne o se be ma ne obi na ono ne sister ene ni ku eko ena onya ku twem no se o ofre be ma no ne we ko no se men frɛ na why busy na be ma ne ye ne koi ombu ade na akoma ha ni ti ade kyen ya onipa ne didi na temper kro yo sa ade kyen obesra ne nanfo o se we didi matem fie na why de ben waba se me fie na aba ye na obehu me ho asem na didi matem ti memba fie na eda ne ntokwa ende
sister yot ya flimsy baby ni suban ni bi o twabo ne ye no fitia no paduane a wedi no tumi de ye no bo se ode ayi rubber bone ne di one fact glass ko ndi da 3 kron fend o ye no se be ma ne koe no onu de oni ano obetumi de aye obi no wa ode edu akogu ni pa bo mo she ne nan aho ama me no ka se jese ne nan ko abetete sense onya kwa akopa cho ba ohun enanim guase enti so atem dia bi to ho no ma ne apacho we so ese di obi atem e ma ne kanipa no nipa no nya obi bia wo ato anso but otimi domew e ma ne ka wo fiefo ne ebia wo mebia wa dum mpo no domew e mpo na wo kunu a na wo yere a wo da na chi no ebi timi ka no se e ba hwe chira kwa ne adana no mene papa no kwa ka mekun no ansa na Nayas obi kra be domi wo no ono kra bufuo so no de domi wo enti ono nipa na se bufuo so ya akoma mu asem bufuo so etimi ubutimi je etimi nyanyama bebre ma wo benu enti se me bufuo aye no but ode oya so na domi wo enya bufuo so no ode na wo kana asem se ode aduro kogu oba na yi ono oba kire bo na wo watimi anya kokuduro ede nkwa aka wasasi so bia wo bibi papa obetumi na watwa ne short amount short ne dey and the short ne dey bia anka 2021 ba and umbu ade enti ye be 2021 ya ye ku free ekro no so obewu won kire bo obewu de ba wo ku free umbu ade enti 3 a wo mutimi ebro wo mukunu e wa abonten minimo baby wote hachu ho no mo baby we de bi mo ni panidu wotimi hwini kunu asom left and right ade beche no woni ni kunu na woni saba no so se wonim na be ma no koka e bia wo hia be no ade wo yere bo pa wo be ma no kro be di watem na me yere bo me fa ho ben wo ebi na me ka kire no me se owade bia eye soronko wo no ho a be ma no wakwa onya bi se we ano de ye se wo de wa no ka se ma utimi dane do na so ma ye mbe ma ni toli tebe jimi eno ne ye den omodro sase no omo anwe adwane omode be ma no de afem udi na no obo wasu se anya hwemedi ni sa wa de wani ehu kra wa ya otebe enti no no de wo ya ntuma gutwitwi fom kra still ni be bia ya wo mema ni bi nso ho no ma wo mo pema wo mo ni so hye emma wo mo ye basabasa emma wo mo didi atem emma wo mo o te se o mo timi ye bibia no na ma ya ka se we de otimi ye be ma bia na no do different sa ma no emma no mo ni so hye krakaka wonim so emba no mo ye ka no o mo akoma pa omu akomapa ba omu ye omu slake and the grass na ono ase ayi de bia esini na sizim omu le ba bia na nanu sia ka cha so wa me ba mpese me ka bibi e wa ha sei osuso ko wa no tunam kama se se e no wa hu on se be ma ansa na obedi obi achi bebre no na ya akomamu ase because mema mu hye enhye dan do mema no e ya respect no rama afri oba no ba ha no anko share respect no ba ye odo se be ma do ehu chance obu oba na do me na ubumi a me bawo we share bi sada what you say enti so odo wa ne obeye ni nyina won fa ho de obeye ni bia fa opa he opa pamo no opa ye ne dan opa ade a chia do me na ubumi a na asem na ka no ti ase ba wa respect una so ondo wo a abusiafo opa won to be respect na obeja odo asem ne we asem so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching Abusiafo ye mo bibia akwa babiem ede mo bade Nayas adult shows. Pomode asa obekọ mi YouTube ho so Nayas 1 TV makohwe ni nyina ebi ewo ho no. Na show ye to asopa. Eye na nekria flimsy baby ena ane ne ya adwene anase lady more ena one ne ya adwene enya atem didi ja comment na ibekenkan ama. Lady more okay na nekria to aso. Na make bibi se se be ma odo a emu ye du chance or respect you. So respect wa be ma do wa na oni so obu oni odo ne na me pa cho me ba o se ebu be ma do wa emu odu chin so respect se be ma ode akoma ene nam enti se opia na so obi ma no respect no obeja wa akoma no de kofi but odo no de beba yes enti so odo wa o de obeye ni bia obetena
opa tietia no so opa ye ne den eni nti na obi oba bi wo ase na wo kan otimi di ni kunu busuafo ni kunu busuafo mbe ni kunu wonni kwan se obeba wo mo nchen enso na be ma ni di na chidie be ntia odo akoma mu asem akoma we di emfa ni agro akoma we emfa ni agro enti na se obi mbemo mu gu awro we dey Mr. Lady Mo akaka krabness me da se me ho pre me cause me ne nya age se me ho pre me nti otwitwa ne so short enti na se be ma bi wo a like ebia osane ne mofrase mu no ohie oba bi no ba na hyase na obedum pepensu bi bo se na ne maami bi ana ne busuani bi de oba ebre no okay o se da bi oba we di omu se de ono no omu ade oba we bu ade we o se da bi o we na me yedan me do no anka se we na obu me what you say o ka on se be ma bi aka se me we bu mi ntimi kware no eni ti na oba bi timi be ma bi ayaka de e ma wa wukra wo gina nche wo timi se na na papa we se de wo kan ya ye ne tobe ana na die be ni enye sawo eye wo to akoma mu sem etimi bisa se din pa na be ma be ma bi ebudo kra de ne honam nyina de ma se wo ye ne bibia ha no wo ye na busuafo bibia ha no nanso still wo do din na be ma be ma bi ebudo sa de ama oba bi ye wo nneoma bi wo ayake me share madwe kakra like ye wo nneoma bi a wo beye ebe ma obi adọ mimi se me wanyoma nkitinkiti bia wo ya ma me refill bit say ebia like me obi oya caring what you say obi a say usi from kra na on pese obesi from like de bia obe fro obe on sa nyama no enti se sa nipa no onya sa de no wo ho a wawie make say bia obe ya usi omu ade onumaduane no otimi sini kunu nyoma otimi prapra ne kunu dem by the obu ade no onumaduane ye ondi ne huni onye sa nyama no ka se be ma no ba be fa wu mu ade o makomo de no make say wo mu ade so makomo ne no bof ni nyina oye bibia pepepe ento no obedi na chi Lady Mo edien pa na wusu se be ma bibeti me de ni do na koma ni bibia mo ba bia saba wo mu ade ba kokora wasasi so wo mu obia wo onfo bia nyehwe na so saba na be ma so okosoro ba foma openo ye de ade pa ni tirim krasa ono ano so openo e de okay Nayas o se Eliano na me cheshe bibi mu sei emma ni bebe wo mu mbu ade e wo mu so odo afam e wo ho no odo de wa bodam bebi ono anim se en wo se wo kọ no oho no be ko odo de wa bodam ti sese na me na nya adwen but sese no cheshe but emma dodo na so wo ho a omu mbu ade na mmom mfo mani kan anya den enam wo ye den opa kohe ma Yesu ensa ne maame Mary embrel na waye wuni nti no untumi ko wa santa wo ha kra to make a choice say ma bre mi nya mekọ ba bebi ode wane na bebi a uti hye no untumi nko enti samba na dodo na omu nam hokwa Lady Mo me ka sembia cho odo bi wo ho no ma be me bi wo ho no ma na oba bi wo ho no ma ye nye ne hwe obi enchim bibi enwadrum aduane ma ne ndie onfa ne nkọhye be bia na mum odo no real ba saba no omuade so be ma no so no ane pe no so na me che say odo afemu wo ho no but time ba dodo na omu nantenant na mame nka sem cho se be ma edo se den no matter what na se wumbu na adigbo na wumbu ni tino do se den kro do na brase just one day betiti na nu se rapture no obi do se den na se wumbu na because obe kasa odo wo bo be kasa on kwa respond on ne na mfo kwa na wo be fie kwa se na be petin ho be kasa ne wade yem ni adade wumbu ni tino ebi wo kwa na mfofo nanim na ogu nanim a omo pem se obey die enu kra keke kra be mo watinke bi ma na emu odu se den ya e drop it okay nti ete se onipa bi a wo se wo no de wo mu ade dako obi no me yetimi ye adwuma e wo no so okay because bia na why you obi nyame kra obo ho ba wa hwe wa ma o chances asa obesesa nti one day de obe ma ho kwan na onya ko no person fan ye no de ayew na wasua nyansa de bi afiri ye wo mema bibiri na ho no mo pema wo mo ye basa basa be bi kra ho no ma so person ware o ba bia
whatse oba ne din a oba we dey basa oba we dey say not but was saba na meware no because me obi on my anything nature na anything keke say sa wanya saba na ommu ade no wo didu obi atem still wo be ware no but wo na wo bra wo ho ase no wo kosoroba from dem pai wo wiase nyina gu from a won ware okay Nayas wo ma me fa me onye example on say na mitwe fit mitri abesi form oba wo say ye be pia bonti me catch obo sharinga me kofi mesu ama bibi be ye me aya no mo flit say ye shepese nu ye nde che say ye obonsam agent for ye hu pa nti no mo sori a omo hu omani hu no mo fi so mo no mo pia obi a ba ye kra na ye nim sa akroma na so ye nchen kokomba nti ade no me pesa me ka asem bi wa ha as question na obusa ya won say nyankopɔ Bible kra o ka asem bi say ade asɛe no apratiti ase ni afa na wa ye ni fa no wa modi ne foforo enti mema no omu gina ho te say nyankopɔ pepepo o show no say ade we dey asenkofo nyina reject you ba me fa ebe ye fa no wa modi enti na obi kra timi fa ahyawo ni na wa ye no ho ade no wa sesa ye bi obey ni ye explanation it makes sense but a different explanation how they man what you are saying okay asem no obi sane say den ebema Nayas meboa den ebema bema bi onim so oba ni mboa de ote say so still obeba akofa na meche say embema dodo na obi wate say memeti so obi fi say mekwa na menye nti obeba akofa na onu office onu ye Mary sister God is Jesus then so onu kwa mom no e na onye sa benye say we wo dia wa say want say do say menya no no we dia wiase ni panyina be ma no kora busua ne na afofo obi e hu say oba we dia wonyo ti say Nayas abitu e bi obi enim say me dia menye but bia kwabena say Nayas na me pe but me nya nipa no so adu nipa no kora me nimu no makoye na Nayas na meka na oso ma no nti de mamento aso ewiase we yo ade a enye no obi a reject no wonim say wo fa na wo ye no fofora etimi so mbo pa eni nti na Bible nyankopon no ohwehwemu anu okoyi obi enim say we de oyi nipa boni ni like boni bata no ho na sa nipa no nyankopon mebo nyankopon ni na ya tu edo no say na wo sheka wa we ba say wan sesa lady me ba mami asam na okan na hu hia na hu hia ne we enti say nyankopon ni saka wa sheka wa na still wa ko yi obi no wa tu edo enti no nya na enye no enye no okasa still na wa boye wo sheka wa no akoye enti nya na enye ne we enti me bo say nyankopon de ne saka wa ade na enye na wo kase ya to atwene nyankopon de ne saka nipa na nyame hu betani mu wotimi twi akram pem de ne bre nyankopon what you say every say nipa no ono nwoma wakomu no hu onim strategies wo mu dada nti so oba wo nchen a wo kwan a obefa so abre no ho ase e de aba wo ni wo di boyani no enchen no de abetena wo nchen no wakasa no convince wo hono mu a he wo be ye wiase wo be di atama ye wiase ne me nyina he ye be sim konwa oba be pacha o mi nye ade be che no na wa ye de chen sa enna be che say onu no sa nyankopon fa ne sanka no se nyame nya de won saka we ye kasa wo mu ha wo be ya be bompa ya sofo mbe konro so bu ade ye di twafu Nayas enye nyankopon no be ma kwachi akweb bu ade no so enso no amane to no ha to no bibi bia ti me to no nanso still Nayas wo so no de wo be ya consider ade abuo no eye honhom o obi mbu ade a enye se esuba na bibi eye honhom se sese na obi de ye dwama honhom obesa mema ina aboso na eye honhom enti no wama no ho kwama ade buo no honhom na emo ndo nso bia no baga wo ya no aba betina ni mutu ode ni ye dwuma nti ode no kwa mount afaja to class ti wo mu ade enti na ye honhom na aba betina wo mu ena ade wo ye dwuma enti ono hu wo ye ukra poma kra na ukra den kra ye dwale wo ye be hata wa bonti kra hu yo benja wo enti aya beda no wa be ye wan kwa kan wa bonsa me yusu petrol we wan fa Manchester anko kana ebe so dentia na unim se petrol dentia na ya tanya no dentia na unim se Manchester ya ni petrol unim se odi hia se ne beba be hia ade na won tu hu fu afiri mu se sia unim se wo ye pani a esun hwinso aso wo ho hunhunfin wo obi betumi wa wo kan se obi wa nam kwa matumfo ne ade wa wo kan se obi wa kwa na ma wonya ni hwonsu na wo tumi se adentia na onipa ne ba so ohwa utumi se wa no se chimbo petrol na Manchester ama asemo ya wo comment wa ti wo hunhum na woni me ba wo filling station wo
a omoto omo petri se wan fa o gala na wan fa o kan kosi o mebu agum enti se metimi be na o de bala se o si mi mbungu na mi guma me bo ne se omo no chapi na so mo mbu omo ho ko so obi bunu ho e be ye dempa so betimi agina be dem adi obi ase adibuo de lady mo eye ekuo opa na o join we nya asem eye kuo opa na o join ni enti obi a be hia no na ni woni be for no e di beba me nya confused eye kuo ti se na o ke na ya ntema de bia da ya no aye kan but e was say undi kwatese a wona ya o say you okay woni agba odam a wonam a wo ka wan so hye won sa ye bedi wo bedwem ye be ma udogi enu san abra wo yire sorry wo ku na ku efi obusiem afo nyina ewi a wo che obi bia e to peja e be crampo ade a wo koye ye sunsanso so se we enya adwama na makobo no kwa de enya bone because omunim se usuba na masade na bato onso ka se menya botema meba se ye ka ne se enya adwama kwa na mabo na so omunim se ma no oye obi ani me yale ye wo me so obi ani me wa obi a unim se de ositi enti unim se me yale ye ni na se makoyi me yale na di na se ya ma me bibia na se me sa yale na bone be ku na ka ma de akonanim so na be kan se sa ni pass me si a wo ben me nim se ne a wote nim se ni pe me kana won fa me ho ncheme na no oya nanso wo se sa ni pa no kosoro ba fom obedi na tema ko si se obekasa e bi kura so ni pa de ensesa wo ho nyame de wotimi sesa ni pa at any time e bi kura na wo sesa wo nanso essence wonim say any weak point was said and whatever need to ube try a dear pa ne back counsel still sometimes I tell you programs be what TV so abrofu no yo mu didi sa omundwa ne chaka na omo yese baalu sa abrofu ya de omo to die so a ne mom treatment a edu baby a etumi hyeda endwane na omo di pan etumi di etonic gbem ebesu omo anim hwe so media onhu osi debi mindi enti se why wa dwen se wo besesa se make so bi won ma sa honhon eya honhon fi a abetan mu adi ni ye aduma enti se wan ka sa wontumi no obi ntumi no maduro ma yarefo wonye wa dwen se wo besa twafi sa de anim a wonye wa dwen ase oba wo bo adwaman na be ma wo bo adwaman so why wa dwen say bi a 2020 bi a wa bo a 2021 we dey o besa yes obo adwaman wo de ahoma na pilot ketu ni twem kro ba mi afa ni trum itu mbuade anya den mbuade oba mbuade na ya sometimes kwa ya na eme nwama chese obi mbuade wonim so obe iwebu onu nti krampo onwia mba ma me papa no kra ntumi mbesa wo fie o si ono pa ya na sa me ka se ejimie eduro kan oba omo anya eduro no om se ye odo na ya na jimie ka ho oba ontumi ma webusuafo ani nji wan kasa kra do wo ba fie afa me mbusa wasem ka kra bi me mbusa na sem ba ma wonyini dumre ne age na wadu na wa ne ma mbet ma nufu bi nufu na question na be busa nufu me question na no ba na ngwa de nkwa na wa nufu mi beti mi ama nufu bi na ngwa de nkwa na wa nufu ya tare ya hye ewo obi ani se de o hye na o si hye ne fa enti sa ba ma no e bia nya oba we nkwa no be hye na o ma bia wa try ba e bia o de wi o si so no for de se na num we se bia me ka so yi atabam we so nya botre kama wo bia wo awofo ni bebre na so so ho no mu a wonim se e bia me na ya asmeti emi nim se me ba a mene no me ama wo no a mene ne timi nim se akora o mu ade nanso esan se akora na me de ne betena se na ma pafutu pa bia tu no menye mintunufo na emom de bia no me hye no gone me hye no putupa se woni atam because odi atam na jese nkofo pu be hye na ye kan no masama na bontin kwa no obi kan no ni onya kwa oba ne ma me sanka ni se abon se he obo wa mo ni kan na kwa na me sisi no eti ebe no o me sisi okra efintitiye mo awo ya efintitiye eti obi na obetena wo se yemfa ne ba ni munya fom ana ye ntete ne ba wo bia ni hwa na ne kria mi ntwawa no obetena wo se yefa ne ba ni munya fom ye ntete ne ba na se wo se awo nso so ayawo se wo benyem 9 months ebi kura nyem 10 months 11 months na abewo chimo se pai no kura no enya easy na hwese ne abetete akura yi ama na nyi sister na wode obi one ebi obedi obi atam na obi di one day pa dome obey the wawu na oba ne life is useless you think say na ye sua ne ma wo Nayas unim say show ne nyese bi e betena sia ye Nayas ye no kra no eno kra nyame adom so no kwa no ye bo ne dam obi okra nko be ya ma wasefuo nyina e be hye Nayas unim so obi o wa ye se bi o twasa no onim se na chi achia make us say e bia wo se we dia wo unim se sa wo twa ye nya wo chi achia na me dia nim se papa no mi ko di na to nim so ye sa me obetuma bo me da minim okay
What you say? If we say we be come and person me put on the right. And what done me say myself be there so in so. O kan your friend is saying wo ni obi aka say ni hawa o da wotimi so daye ana say bia wonam kra na wadi nipa na taba wie wo kɔ no tibua wo fo say eya wotimi adwensa aden na still ugusu a woye se omo bedi di matem no omo ankasa no eye nsɔhwe o ene nso medical aka say nipa so de obi atimi feli even crampo no Jesus Christ ko ebi ye no ni bufu man keka nyoma bom what you say akoma we say eba wan hwe ni yi a etimi ma wo ya nyoma ebro so enti se me bia me fa se me say se me bufu na se me bia metima fa glass pan metima fa say pan metima fa say pan me tun control me ho aha ya me ba bi won ma ni bufu a de wato ama oba bia wotimi se no de wotimi boot tu wa se ma me ka se me ni asere penimbre bi na o peba o da bi o peba so many years uni o ba da ne no o peba so many years enyamia na one ne yere no ma bresa no munya aba ne bi na one ne yere ne kontokwa afi na akola ne gira no ekura no o yire sa no atapa na bonu somje eti bra bi janche no busa ne se na nya wo na akola no wapene so many years a wanya bia ubuafu ataba na yire no wasim na mi bufu bibia o eti obi wa ni bufu anana ohwe na chi o onu ani ba no o to ni bone o somje wa tapa de enti what ase enti akoma na de ba aya wo nhwe wachi obi na koma ba ohwe na chi ni o eba no de obeya na no na obeya eno so na de obekọ say buafu a eye serious pa ama wa ye de ensese wo ye wo wie ye wanu ho da bibisa mi buafu bibisa da okay me de ma de ma tele ni bi na me ko ba bi no se no to o papa le shop tele ni se ma de no ame de me ye de ya o ye nye me de o ye me hwa ne sa no nyama bi opempo so no this season ele na wa kuma na hu fi na tu e fitete aye de ye pa so I said then Nayas adult show no sabeta fracha nya kote ne ye twemko ana da ye ka won say ensem ni bi wo ho west ni bi wo ho no mo asabe enye die enye niema basa o na emum ye sua de bi modu eti ne ye said adult show wo sha ese ohun se wanyini wasim pani fie kwan so wo hwe na wasua bibi ewum enye se wo ba betena se ahwe ne keke ana se bi abeka se ya adult show nti e twe ene edie kote ye ho asem nko ana ye ka busua se nye de Nayas adult show so ena sansem we nyina no ubenya bi eti na wo de etu hofo na wasua bibi afrima ebi ene honum bi nti koso a nsa obehwe the Nayas adult show wo YouTube Nayas 1 TV Nayas 1 TV na follow me bo modin ya home mobo na follow me wo Instagram ya hack me misraw follow me what hacken for no wo ma hack me eti follow me Instagram official Nayas 1 oko Facebook nso so a me no me ye ka ekire nti actress Nayas 1 na bo modin a na hwe misro entum na program ya yi wo hese ne afutuo wom enkranhye wom usua ne ma bebre afri wo pesa wo sponsor papa mame ketua bi ensa fa wo ne ma ne bra na ye nton wo de Nayas adult show ne so ma wate bo modin asa obefre ye number 0244506706 me producer me refi no wakai me wo so pesa wo support eye de Nayas adult show program na ketua bi ensa bibi a wo de me sese nkutokura na wo ton afa bra ye beton ama ye be pode rama na ye beton so freyen ana wo hwe screen anima egu honom freyen anze wani age eyele di more ai ena na ne ya twene ana se na nekua pretty flimsy baby ni na wondu ana na ne ya age ana fa comment bra enche bia ye di tumedie no ye di pepa ewiye. Okay, na nekua. Yes. Ensem a ya chechi mu nyina no. Ebu odu. E kansem. E kan kofo bebre nsem. E kire youthful na de. Ube bia o show e kire na de. E die nsem e na abehwe camera nim aka. Na wa bɔ no tofa na wa tufu. E wo mamom. You Ghana for uncle mid upon say ye church ne o hanyina adibo de eye pa eye adibo ye first class se we mu ade a onye de unyini nche ena wi ase we susu aye we obia won level ene ne eye se oye ene ne mpempen so wodu enti wahu obi na o wani mu na adibo ama no na wa bra ho ase ama no emfa obi nyoma bia wate afa no ho emfa enye den
embu na tan ana say bia me fa no say bia what say o asemasi we kra ye say no to say enti me so me koye dey me koye ni bi enti obia respect ye dey ehia e wo wi ase we enti buade na nyini che Nyamishra ai na nekua se wono de o chufu se wo hu bi a nyehyenhye nyina na esika kokko e bia nanim te se ayi nanim sa akroma na nso won chenkokko etu o chufu se obi aya homaso emu ade huhuma hyenimu a nanso afana nkosi baabi a nti wo a wo hwe no bomode se suni ban bi etu mu bia no obesesa na wo ma dibu no a wo de se nye 100% kra at least akakra so enso baabi a na ofie for so na obi oyo fansa wo show so okay lady mo misro final way se won sema ya kan nyina boni nyina tofa na de wo show no wo nsua bibi ewum yo Nayas de na meka tre Nayas ado show ahwefo ina ne se wo hwe yenya nhwe we keke we still band fa efutu obi wom se na obo hye kawa ekodidi panimu atem a oso onsanso nye nipa obo ne dam agise one ne da wo bedwem ansa wenya na yaresa no ebia na ode akra wenya sa chance na ebia ne yeku flat edu ufiefo adase esan de ebinum kwa awrose kan so enti moma ye na yenye very careful ne yemfa ni die ema yempenifo even enye mpenifo nko a enkola kwa yemfa obo ema om na yenkwa aware ewa asasi so enti me de na meka kire ahwefo nyame enshra ai ese lady mo se bible se di wunna ani wageni na enkwa na nyankopon de ama no enware ewa asasi wi so no mata sene ya wotie no mata sene ya wudibie no akwakodru bia no onim se wubu awrade a na se wuginyame dia bro hwase esremo we yenka mobi negative and positive yetu nkwala nyina fo mpanifo awarefo emplatwefo obibia modi asade a yeyi eya desua obefa bibi esua wo naboa nyamisha na nekua mepacho chia nipa be mi no na social media handles okay meda se oba mechia eye red carpet fo nyina ene biem so mechia me ma me ne mabusuafo mechia me namfofo nyina enchia kese so nkoma wo pese wo follow me wo Facebook a eye nana akua echa ana se pretty flimsy ana ena IG susu ye pretty flimsy makotesa no because obi copy me say amatesa no my any pretty flimsy me yi nana akua echa na firi ho ene painti follow me na wani beje me dance thank you asi follow no na wani beje lady mo me pachoche nipa mienu ena social media handles we de me nchia ne nchia ne yesia kakra bo bia na me kwa so me share red carpet group ebusiafo ina omo nkoso anye active members ene Nayas adore show fan ayamo pese mo join amu mbo mode amu bisa na obese ne link na mamu na ma join supportive fufu enye nhwehwe ni mufu na edi won so me chia Madam say for say pretty flames me chia opa onya papa o person follow me wo IG Lady Mo A01 Facebook and see Rahel AJ1 Lady Mo me dey obi an copy me ti follow me why o person on friend me so am last number 81 say mo amunim deda mo friend me madam asi baby and I was say ebusia for Jacopo intro bibia o hwe aha na bmre no ebe makwan ye di djumadi no ye di SC na enase kese enkoma me guest ahofefo abrochirefo a metonsa frɛ wo mo a wo mu twa tikita wo mo eba ye nyame nhrompa enase kese enkoma me ami makeup artist Prissy Love Transition ono na wa mama ho ayefe kama ya I mean o hwe mi say yo fe bo modern asa obe contact no obe hwehwe no e wo me ya na yas me honom na wa ba betwu anim oba bibia okobia afi so me mpaboa ehwe mi say e yo fa yes Sasus Ventures ai omo no mama mpaboa hye da bibia wo bia bo modern asa obe hwehwe wo obe delivery e the amount tamale bole bamboy kumase takra de chese be bia hwehwe Sasus Ventures e o mianka sankasa na yas me honom so nim se me no menya ho ya eti bebia wo bia no mianka sa me hye no me command no why delivery na odi abro yankopon insha obibia afi so on said and saying na ya na ma ye slim sexy baby say ya na yo fe we say first na me mu odu we say my slim ye obe slim
herbal green tea. Mami ebu esiedu, Reverend Mami ebu esiedu akwakofa ba. Obeslim herbal green tea and mama ye kama say afi obi kofo bi say Nayas say aden and say o fast food supplement bi ana mi say entina nan say me ho aye for you radiant skin ni nyina so every mami ye bo a esiedu ho mami gold unso wono no waye media adwuma sa wonimu no it won fa de fon ade fake bia emfam bro and asie kese enkoma mi crew ni nyina directors mi producers obi bia cameraman obi a nyame hira mo pa afi enchia kese enkoma mi ame papa kachire kwa me apia mi ankasa mi sweet daddy kachire kwa me apia daddy baby a obi enchia kese enkoma mi chia mi ame mame ye bo asie du so mami gold mi chia afi mi ame mame mama Doris a sweet mommy ma nyame hira wate onpai bo pa ne wafutu ene support nyame hira opa afi so ebusuafo mesrem sa wo pese o support me a e ma remfi eno die ehia me pa yi ai bibia pese o de support me say ye aka me last kra na wo pese ye ton e wo de Nayas adult shoes ma wa ye beton bo sorry bo mo de answer obe his screen anim na wo ye numbers ni go na wa frame for sponsorship yes remo e ya na nkofo disturb me pamocho we de Nayas me akasa me nkoto dwegu fom me mpe unnecessary cost bia so wouldn't say yes sponsorship until wo frame me and frame and a doctor say ba me shows ni so nyina so ye de omo numbers be go he obi a wa bomoden afre no kama atare e hemi say e ye ofa na say wo pese ye delivery ma Christmas ye be na new year ya e da ye ni be bia wo ko wedding engagement when your minister papa bi na pese go share na so na wo nko no mpamo a ai bomoden say obe friend number 0552604815 0552604815 afi se mitrimwe no amia me ba ma de nyina wo se Nayas dwumadi a wodi die eye me fe inti mes sponsor mi ne bibia enwi ena me de best sponsor na emom efiri wo kọ na nye show nko ana baby abekubia openwi a me de best sponsor me sraw friend number ewo 0544261021 0544261021 bomodian say obe contact no na baby a wo bia obe delivery e de amount open 30 minutes time kra wo friend within 30 minutes obe amount na baby bia wo bia wo de abro ebusua enchia kese ensanko ma bia me kunu na nasafo kantanka e wo Germany Hamburg woni de busuafo nyina ene ne wo fase kwa me ai na me insure mo paayi ebusua me di dwumadi mu chia me dian ne Nayas 1 me mechi no me sedio owo ho bia wo ye fake Nayas 1 aka simple Mrs. Safo ebusua makram dasane ebeshia na ya mamo mo level. I love you. I'm so happy, I can't mesmerized by